Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze ku biganiro byacu kuri Newsroom TV. Nizere ko mumeze neza. Igitondo cyiza cyo ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Amakuru aramutse avugwa n'amakuru yikuba gahu kandi amakuru akomeye cyane. Nyamuneka ibintu ntago bikomeje kuba byiza hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'isinywa ry'amasezerano hagati ya DRC ndetse n'u Rwanda. Ibintu byakomeye, imirwano yabaye imirwano, ibintu ntago byifashe neza hirya no hino. Ni mu gihe aya masezerano kandi y'u Rwanda na DRC, uyu wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kabila yayise amasezerano y'ubucuruzi, aho kuba amasezerano agarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse n'ibindi byinshi. Amerika nayo yashinje M23 kuba ngo ibangamira ibikorwa bya MONUSCO muri Kongo hano ahiri. Ibyo byose ndaje tubigarukeho, ariko kandi ntago turi busige yuko uyu munsi w'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ari umunsi wa independence cyangwa se umunsi w'ubwigenge kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nabonye abanyapolitike benshi bavuze, ariko barimo na Colonel Nanga, uyu uyobora AFC M23. Hanyuma nawe yagize icyo ageza ku bakongomani, mu gihe Tshisekedi biteganyijwe yuko muri iri joro nawe ari bugire icyo atangaza. Ayo makuru rero reka tuyahere hano kuri Joseph Kabila. Joseph Kabila wagize gutya akavuga ati aya masezerano y'u Rwanda ndetse na DRC n'ay'ubucuruzi gusa nta kindi. Yageze ati abasinye amasezerano sibo bari mu ntambara, sibo barwana. Ati se harabo mwabonye barwanira mu burasirazuba bwa Kongo hagati ya Amerika, u Rwanda ndetse na DRC, ninde uri kurwana hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ati tureke gutekinika ngo tworose ibintu bya propaganda gusa. Ati cyo abanyekongo bakwiriye ni ukuri, si imyiyerekano ya diplomasi. Uko niko yavuze muri aya magambo. Rero urabizi ko amasezerano y'u Rwanda yashyizweho ndetse na DRC yashyizweho umukono ku itariki 27 muri Kamena, Washington. Rero ni na ibintu byateje uruntu muri bamwe mu banyapolitike b'abakongomani. Bamwe bavuyashima bavuga bati ibi bintu ni byiza, bigiye gushyira iherezo ku mwuka mubi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Abandi bati oya, aya masezerano yarakwiye, ahubwo Kongo yari kwiye kugirana amasezerano ndetse na M23 ndetse na AFC, bose akaba basinyana amasezerano yo guhagarika imirwano. Rero uyu umunyepolitike yavuze ibingibi mu gihe aya makimbirane akomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakimbirane nashingiye kuri intambara irimo irwanwa hagati ya Kinshasa ndetse na M23, aho M23 ikomeje gufata uduce twinshi rwose. Rero ibintu byakomeje kuba bibi, ndakeka rwose ko ibintu bigiye ahubwo gusubira irudubi, tukabona ibindi bintu bitoroshye. Mu nyandiko rero uyu umunyapolitike kandi akaba rwose umuntu ukomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kabila, Joseph Kabila rwose yashyize kuri Twitter ibingibi avuga ati abitabiriye aya masezerano, ubwo aravuga Kinshasa ndetse n'u Rwanda, ati sibo bagakwiye kuba basinya ibingibi. Ati abandi bayobozi bo muri Amerika ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'u Rwanda ndetse na Kongo, abo sibo bari kurwana kandi nibo basinye aya amasezerano. Ati tugomba guhagarika gukongera cyangwa se kugoreka ukuri kugira ngo duhishe cyangwa duhishe ukuri, ubundi propaganda abariyo izaho. Yongeye ati abanyekongo ubu ngubu bakwiye kubona ibintu by'ukuri, ntago ari ukubona diplomasi. Rero nguko uko bimeze. Hagati aho ngaho ibiganiro ngo birakomeje
ibiganiro birakomeje hirya no hino, ndavuga ubwo no Kinshasa na M23 gusa bisa nk'ibyananiranye cyane. Rero hari byinshi yagiye ashingiraho kuko aya masezerano arimo byinshi bigiye bikubiyemo, kuko amasezerano y'u Rwanda hagati y'u Rwanda na umbabarire na Kinshasa akubiyemo ibintu byinshi cyane. Gusa nabonye Olivier Nduhungirehe yavuze ko aya masezerano arimo ibintu bishyashya urebeye kuba hari ibyari byaravuzweho i Rwanda, avuga yuko ndetse impamvu aya masezerano ari mashya ari uko Kongo yemeye kuganira na M23 kuko ibino biganiro biri kubera i Doha muri Qatar. Avuga ati ibi bintu ni bishyashya kuko ubundi urabizi ko iki cyemezo cyo kuganira na M23 aricyo cyatumye banga kuganira u Rwanda rugasa nk'uruvuye muri aya masezerano. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize imbaraga muri aya masezerano kugira ngo ibihugu byombi bikorane. Urumva ko hano hagomba gushyirwamo ingufu za diplomasi kugira ngo aba bombi bongere kugirana umubano mwiza. Nduhungirehe avuga ko ikindi kandi gishya kirimo hano cyaje muri aya masezerano ariko harimo ingingo ijyanye n'ubukungu. Ni ingingo wavuga ngo ni Region Economic Integration Framework. Ubwo rero izatuma u Rwanda na DRC bifatanya mu bijyanye n'ibikorwa by'iterambere birimo ibijyanye n'ubukerarugendo, mu kugenzura za pariki z'ibirunga, pariki z'ibihugu zombi, ubwo mu kubyaza umusaruro umutungo mu kiyaga cya Kivu, ndetse n'ubufatanye mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi nibyo Joseph Kabila yashingiye avuga ko aya masezerano ari amasezerano y'ubucuruzi gusa. Hanyuma reka twigire mu mirwano, ariko mbere yo kujya mu mirwano tubanze turebe ese niki kiri kujya mbere muri Kinshasa. Hagati aho ngaho nabonye rwose Corneille Nangaa yavuze amagambo menshi cyane kandi meza kuri uyu munsi. No munsi wa independence, munsi w'ubwigenge, hagati yuko Kinshasa yagize rwose ubwigenge. Corneille Nangaa rero yavuze amagambo akomeye cyane, gusa ashima ibiganiro bye Doha, ariko kandi ubona yuko nubwo ashima ibiganiro by'Doha avuga ati tugomba kwigenga rwose. Ariko aya magambo ya Corneille Nangaa reka nze kuyagarukaho nyuma, ahubwo mbanze nkubwire imirwano uko bimeze hagati ya ubungubu, hagati ya UPDF FARDC iri gukubita mayimayi cyane mu bikorwa byo kwihashya Wazalendo. Hanyuma ubungubu tuvugana muri Robero ibintu birakomeye cyane. UPDF iri gukubita mayimayi rwose aha mu mujyi wa Muhora muri teritwari ya Robero, iri kuyikubita itababarira. Ibintu byakomeye cyane. Rero ni imirwano ikomeye cyane, ingabo z'ibihugu byombi zifatiye ku gahanga izi Wazalendo bakazikubita kubera ngo ibikorwa bibi zikomeje gukora. Ni ibikorwa byatangiye ku munsi wo kuwa gatandatu, ku cyumweru birakomeza hose, bikomeza bigenda muri ibi bice bakubita. Rero ni ibintu byose by'ibisasu bagiye baturitsa byagiye byumvikana mu midugudu ya Vurinda na Ngovole, ahangaha rwose byerekeza hano ku misozi ya Muhora. Rero bigamije gusenya inkambi zose, inkambi za mayimayi rwose. Ahangaha bari kuyifatira ku gahanga bakayikubita batababarira, batareba inyuma. Rero ibi bikorwa byarakomeje cyane kuko mu cyumweru gishize rwose no kuwa kane ibikorwa twarabibonye ko byagiye bibaho bya UPDF kubita mayimayi. Reka twigire mu bindi bice nka Sud Kivu. Urumva aho ibintu nabwo byoroshye. M23 ikomeje ibikorwa byinshi byo gukubita Abazalendo, ariko twirebere cyane kuri Wazalendo basubiranyemo cyane, bararasana
barasana basubiranamo barasana muri teritwari ya Fizi. Hano niho barasaniye. Rero uyu umutwe w'abarwanyi ukomoka mu bwoko bw'abapfurero bazwi nka Biroze bishambuke muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahangaha basubiranyemo bararwana gusa bivuga ko ngo hari umukobwa ufitanye isano ya hafi na Koloneli Ngomanzito, umuyobozi mukuru w'uyu mutwe muri teritwari ya Fizi. Amakuru rero ava muri Rugezi, muri aka gace gaherereye hafi yaho Rubiroze bishambuke yasubiranyemo. Hariya amakuru avuga ko Biroze bishambuke barashe umukobwa w'umupfurero ufitanye isano hafi na Koloneli Ngomanzito, bica kandi n'umukomando wari uyoboye iyi batayo ya Wazalendo hariya muri Gasiro. Hanyuma rero aya makuru akomeza avuga ko iri subiranamo ryakomotse ku byibano Wazalendo yari yibye mu isoko rya Gasiro, ngo bakananirwa kubyumvikanaho kugira ngo babigabane. Nyuma rero nyuma kwica uwo mukobwa n'uwo mukomando, begereye cyane umuryango wa Koloneli Ngomanzito, nabo bashaka kuba bakwihorera. Rero ngo nabyo birakekwa ko bihoreye. Ni amakuru kandi avuga ko nubwo uriya mukobwa yabigendeyemo akaraswa agapfa, ariko ngo iri korogana ahangaha mu gukorogana hagati ya komando wa batayo Gasiro n'uyu mukomando witwa Nakuku Mamba, abo bombi ngo bakaba baje kuraswa bagapfa, baguye muri iyi mirwano ikomeye cyane. Ibi rero byanatumye Koloneli Ngomanzito ahamagarwa i Uvira kugira ngo agiye gusobanura ibi bibazo nkuko byemejwe n'abaturage batuye muri biriya bice. Bagize bati barasanye bamaranye, ndetse twamenye ko Ngomanzito yahamagajwe i Uvira gusobanura iki kibazo abarwanyi be bateje. Rero iri subiranamo ry'aba barwanyi amakuru avuga ko ryakomeje no ku bindi bice, nkuko nubundi bari kurasana muri Gatumba ugana muri Kabanju, baherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe. Nguko uko bimeze, abatanga buhamya bagenda bavuga ibintu bitandukanye. Bavuga batako kanya ku mugoroba byahereye ku mugoroba ku wa gatandatu, ndetse bari kurasana muri Gatumba. Ibyo byakomeye, ibintu bimeze nabi, bari kurasana aba barwanyi bari kurasana muri Gatumba. Rero nguko uko bimeze nuko byifashe muri ibyo bice. Ku rundi ruhande rero bivugwa ko bariya barwanyi babiroze bishambuke basubiranyemo i Gasiro mu gihe barimo gutegura kugaba ibitero kuri twirwaneho na M23 irugeze. Ese barabitera kandi bamaze gucikamo ibice kubera gusubiranamo? Reka turebe uko ibintu byifashe aho hose. Uko bimeze, reka turebe ibintu byinshi cyane bitandukanye muri DRC. Gusa uyu munsi nakubwiye yuko Tshisekedi ari bugire gutya akagira ijambo ari bugeze ku baturage umunsi w'ubwigenge bw'igihugu cyabo. Hanyuma ni ijambo riri buce kuri RTNC, ubwo ku gitangazamakuru cya leta rwose niho ibi iri buce. Reka noneho twigerere hano kuri M23 ikomeje nayo kurasana cyane n'abarwanyi ba Wazalendo bayobowe n'umujenerali Dominique Ndaruhutse. Rero ibi rwose ahitwa mu Birambizo, ahangaha muri grupama ya Bukombo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, hiriwe imirwano ikomeye cyane kuva ku munsi wo ku gatandatu, ku munsi wo ku cyumweru. Aho hose imirwano yari ikomeye cyane, ni imirwano ikomeye hagati y'izi nyeshyamba za M23 ndetse n'abarwanyi bayobowe n'uyu mujenerali Dominique Ndaruhutse.
Imirwano rero yatangiye kuva saa 12 za mu gitondo aho humvikanye amasasu menshi cyane y'intwaro ziremereye ndetse n'intoya mu bice bitandukanye by'aho hantu. Abaturage benshi cyane bo muri sheferi ya Bwito bahise batangira guhunga bashaka ubuhungiro mu bice bitandukanye, ibice bigiye bitekanye bitarimo imirwano. Abatabaje rero batabaje bavuga bati ibi rwose imirwano irakomeye kuko twatangiye guhunga, ndetse batabareje abasigaye mu nzu zabo kuko ngo ntago ibintu bimeze neza. Abaturage imirwano iba yabakozeho cyane. Rero iyo mirwano ikomeje kuba mibisi cyane mu gihe imaze iminsi myinshi cyane ikwirakwira mu bice bitandukanye byo muri Tongo, Bambo, Kihondo, Kiyeye, Nyarubande ndetse na Burambo ndetse na Muhanga. Hose imirwano imaze iminsi hanyanyagira hameze nabisasu ari isasu impande zombi zihanganye, haba ku ruhande rwa M23 cyangwa se abarwanye ba Wazalendo bose baba baharanira kugira ngo barebe ko uduce batugenzurwa badufata cyane uduce twa Rucuru. Bikaba ari ingaruka zikomeye cyane mu kugira ngo abaturage babe bahunga, bibagiraho ingaruka zikomeye cyane. Rero nubwo kugeza ubu hari hataratangazwa umubare ntakuka wamaze kugwa mu mirwano ikomeye cyane, abatanga buhamya bavuga ko mu cyumweru gishize habaye intambara ikomeye cyane mu duce twa Kiyeye na Nyanzare. Urabizi cyane bitwara bivuze hano kuri Newsroom TV. Rero ni imirwano yatumye abaturage benshi bapfa, abandi bava mu nzu zabo barahunga. Rero bamwe ndetse inzu zabo ziranatwikwa, kandi amasasu menshi arazisenya, bigatuma rero abaturage basigara iheru badafite aho baba. Rero abakuru b'imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'inzego zibanze barasaba ko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo iyo miryango iyo mirwano nako ihagarare, bityo ko abaturage bongere kuba batuza, bagire umutekano muzima wabo kugira ngo bakore n'imikorwa byabo bya buri munsi. Gusa imirwano irahagarikwa n'iki? Ese imirwano ishobora guhagarikwa n'ibiganiro by'Doha? Ibiganiro tubona yuko bisa nkaho byananiwe cyane, ni ibiganiro twebwe twibwira yuko bimeze nkaho bidashobotse, kuko nubwo Kinshasa yashyiraho imbaraga zikomeye zite byagorana cyane, kuko M23 yarakaniye yavuze yuko igomba nayo kuba yakura ubutegetsi bw'igitugu muri iki gihugu. Nguko uko byifashe mu bice bitandukanye. Rero nguko ndajyana nkukurikiranira uko bimeze cyane mu bijyanye n'amagambo abanyapolitike bagenda bashyira hanze mu bijyanye n'uyu munsi w'ubwigenge, umunsi w'ubwigenge wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero niba utarakora subscribe uyikore, ariko kandi niba utarayikora ndakwinginze rwose uyikore kugira ngo niba ibiganiro dushizeho byaba bikugezeho. Hanyuma naringiye ntakubwiye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibinyujije muri ambasaderi wayo muri Loni. Uyu nguyu ni Dorothy uyu yatangaje ko umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa umaze igihe ngo warabujije ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri DRC, zizizwi nka MONUSCO, ngo babazibujije uburenganzira cyangwa se gukora ibikorwa byabo, ngo bazibuza kugeza ubufasha ku bakene mu burasirazuba bw'iki gihugu. Uyu nguyu niko yabivuze, yabitangaje ubwo yari mu nama y'akanama gashinzwe umutekano ku isi, ni nama uzi yabaye ku itariki 27. Rero iyi nama ubwo yari arimo gusoza niho yabivuye, avuga ko aho yavuze ko M23 yahagaritse ibikorwa bya MONUSCO kuva yafata umujyi wa Goma na Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano yayogoje aka karere igatuma benshi bava mu byabo. Rero nguko MONUSCO igenda ishinja M23
ariko kandi nubwo bivugwa gutyo iyi ni leta zunze ubumwe za Amerika nako yashinjije M23 kuko MONUSCO ho yari yatangaje amagambo meza urabyibuka yuko uyihagarariye yagize gutya agatangaza amagambo meza avuga ati narabibonye ko hari aho bari batekanye kandi MONUSCO imeze neza ndetse ko ibintu bimeze neza boni Keita wari wabivuze hanyuma nguko uko byifashe reka nkomeze ngukurikiranire amakuru hanyuma narindi kukubwira nti nudakora subscribe ntago uzajya ubona amakuru yihuse hano kuri Newsroom TV rero uyikore rero nkubwire ngo ugire intangiriro nziza za weekend nako ni intangiriro nziza z'icyumweru gishyashya nubwo nge wagira ngo nari nkiri muri weekend yabaye weekend ubwo rero reka nanone kandi nkwifurize ibiruhuko byiza kuko tugiye kugira mu makonji ku munsi w'ejo guherana ko ku itariki ya mbere ubwo hari konji ku munsi w'ejo yego ni ku munsi w'ejo ku itariki ya mbere hari konji kugeza ku wa gatanu nabwo ubwo rwose nibwo konji zizaba zirangiye kandi tugafata indi weekend rero ndakwifuriza ibiruhuko byiza hanyuma izo weekend ko nibanze kuri weekend ibyo biruhuko bize kukubera byiza kandi uzabikoremo ibintu by'ingirakamaro reka nkubwire ngo amahoro y'Imana bane nawe